Utalo munene wa enenthi na atandithya sokoni wa Tala kuya Matungulu Kauntini ya Masaku nimaendeeye ikala na wiya wa kwikumbilwa ni mauwau kumanwa Kiko na kiw'u kithuku kunyaiika mawikaloni mo Thina maweta wikathiia muno ivindani ya mbua itina wa mitau ya kiw'u kithokoanu kuvinga na kukwama kwithiwa mitau mingi itemithesye kana kuvingwa nimaendeeye na walani wa mwailu kuma kwi serikali ya kaunti ya Masaku wa kuvingwa mitau ino vevinda kwithiwa yikalite ou ivinda ya saa ingi maweta kana matangi ma mavuti maweta wa isioni imwe na kutia angi mateavete boni mutisya na mauwau kila enenthi maelesia nitave ulelu nthini wa uthukumi wa serikali ya kaunti ya Masaku kisioni ki maweta kana matangi maingi maithitwo maivetwa isioni imwe na maithitwo maivathula isu imwe sina matangi yana kutia kuthende na kunyaiika na lapuwa vaithwa na muke muthuku na kuenda na ulika maviasala nimo na mawikaloni mo kila twina thina nacho ni ivindani muno ya mbua mitau yitu ni mbithiwe muno kuithukeka block na mitau yitu i block ta muno ba estimate itina pala twikala amwatata usisya ni mwene ba kiw'u kivo nichokie cha kwa maba nundu wa Kiko ni mwene Kiko kinoka udambi wa ba Kiko cha ba kuya Soko Tala choka udambi wa ba itina na Kiko choka udambi wa ba sian itina oyethia siana situ ba misiene tina thina muno byo nundu tukona tike kwikala na saa umwe nomba twesa kala city nundu wa kuuma no mu aba kwanye tiko modis kana chao nina ne ugola yevo iko yela ye kaunti yeito na thukumi ala wandikite mayoto na kutusafu undu bailite nondo wacha mitau yonthe ba mbingene mbinganu dumpings yonthe nisiako mwiso munene ulongi maweta ni kwithwa mitau ila thivo yalindikile na mwakume ulvingwa na ilengi ya vinguiwe ila yemetho ni nimaendeeye eto ila ikatikati wa musuyo wa Tala mwakutiwete mivetangi Kiko na yende na uvinga ivindani ya mbua na kiw'u kinyaiika na kulika mawikaloni mo kana ndukani sio ingi iyo siwe njiko hapa yangaliwe vile inaweza kusibwa isiwe na leakage because it is come to a time when it's full it drips from the walls whereby instead of draining the way they normally do with the exhausters they don't do that. The draining is this sewage now you are seeing here. Pia okola kumoko gembithwa kwe kutheu pia okola kukaya ututangwa otakosa okola kweneke ni kukaya ututwa lakini koko unge koko ibithanite ko itina kuyuka kuya maikara kuyuka kuya maututwa na kuya mothambwa ndo alilia konge kusioza wa mavutie magwa wa lakini koko kuito maleketwe muno ababe omekawa andu mome muno ndo liwe kwata ngimbinge muno kimeweta kitonyomete mwiso munene wa mauwau kwithwa ciana cio ilasimika gukinyanga kana gwatango kiw'u na ingi kwithwa kitecha ilu kwikala mawikaloni ma enenthi we mwiso munene kui mauwau amwe iko yela yiva ni tonate mauwau kulingana na ciana citu ona itwene ukethia no tukwate mauwau kuma bo ciana si kizio wa muno ndo akipindupindu na iwe vindani thitha mbua mwa serikali tate muno kutuzobea amaito kone wa mawaye kubono ndo yuno na yebe vinda mbua ndo okinanga kiw'u yu menda vethe na matambi mailu makuvetanga kiw'u kila kwa mitauni na koyonthe ila ituma kiw'u kivinga kwithwa mavinda onthe manene athi na toyu na watesa matambi makuvetanga mitau ino Kiko na kikala miaka mingi kana matuku maingi kiteu thinikiwa na vindani ya mbua uthitho unyama munene ko actually mama toyosa kwa tunai na imani na kumono byo no tuthokoma ko kila tutona kukulia kwa Thina nda ya moko me Kithei no tona ida ko mitioko kana ko sub county utese kila kiende ko utitona kukulia governor Wavinya Ndeti wose mauwau kuma kula kwa maadmin maku ukethia no utheo ko nthi ukethia no okaikara no okautusia ciondo kuende ndo ararausia ba sokoni witu wa Tala wabina taunengie kivila ba Tala wosie mota wosa simo kula ila tamini okunenga ba lakini ithio na kuma tauza kwa ithio mama kwatuona kubo lakini kwationa maundu maende ndo Tala tutwa neko kuma January tuyubika December ko kila tutona okulia ne wabina athukumia make amazukume ketha no maiva no se mundu athibo ndai motho kuma yake lakini utaibo ndwetho kuma ndo ya wailite kaundini ya Masaku nyenitobo ni mutesya